Ubu nkaba ngiye kubereka ukuntu wakoresha interineti y'ubuntu kabisa kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo uragikurikira sitepu bayi sitepu y'iyi videwo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Uraza hano uraza kuri iyi apu yitwa Matano VPN. Numara kuyikandaho urayikirika wohereze bino bintu se ntubyirengagiza. Se wowe icyo urakora uri kuyibona hano hejuru yitwa Matano VPN. Uraza uyikirikeho ukande kuri kano kantu ka apurodi. Kano kantu ka apurodi uri kukabona neza cyane. Then numara kugakandaho yamaze kujya apurudinga urahita uza ukande kuri kano kantu ka hano aka kantu ka hano. Itonde gato mbereke, urahita uza ukande kuri aka kantu kano ka hano. Hano hari Eyateri, Tigo, Cukumbura, Rwanda. Ariko wowe ntabwo ari ibyo uri buhasange kubera ko ari ubwa mbere uraba ugifunguye. Kubera ko aba ari ubwa mbere uraba ugifunguye ntabwo ariko uri buhasanga. Urahasanga amagambo ameze gutya. Witonde gato. Uraza ukandeho niba uri kubibona ukurikire ino videwo sitepu bayi sitepu kugira ngo ubashe kubona nawe izi megabayiti. Urabona ko ku munsi uba wemerewe megabayiti 350 zo kuba uri gukoresha. Uraza ugakirikaho uragera ahantu hameze gutya, hari ibihugu byinshi cyane. Wowe icyo urakora uraza ushakemo kano kantu aka sinzi niba wakabonye, kano ka Eyateri, Tigo, Cukumbura, Rwanda. Ndakeka wakabonye. Numara ugakirikaho then urahita uza ugakandeho. Icyo kari buhite kakora karahita kazamo ahangaha. Urabona ko hano hajemo Eyateri, Tigo, Cukumbura, Rwanda. Tayari nurangiza noneho urahita kanda mo hano kuri sita. Numara gukanda kuri sita then itonda gato cyane. Urahita ukandamo ahangaha, tegereza gato cyane. Ukabona ko hano kari kuri dawunilodinga, kari kuzizana hano kanazijyana hano. Uracungana hano ko biri buze kuza gukunda then wongera ukandeho. Tegereza gato wongera ukandeho. Hano hejuru uraza kuza kubonaho akantu k'agafunguzo. Nimara gukunda nitonda kubera ko ahantu ndi nta netiwake za Eyateri zihari. Ubwo uraza kuza kurindira gato then nikamara kuba konekitedi wahita ubona hano hejuru ko harazaho
agafunguzo ihanganaho gato cyane kabisa. Biranze nongera ukonekitinge nanone. Ndakubwiza ukuri iyi interineti irizewe kuko nanjye ubu tuvugana niyo ndi gukoresha kabisa. Icyo nakubwira ni uko nawe ugomba kutizera kuko nayo irizewe kandi niyo yonyine ni hano mu Rwanda iri gutanga interineti for free. Urayikoresha kabisa irirukanka tayari kabaye connected. Niba uri kureba neza handi hari inoza zavuyeho hano hejuru uri kubonaho akantu k'agafunguzo kabisa urakabonaho. Ubu kugira ngo ubyemere najya kuri WhatsApp wasubije umuntu ukareba ko ariyo iri gukora neza cyane nta kibazo. Interineti ntabwo isa. Reka mbereke kuri parate yanjye utaza kuvuga ngo nari mfiteho amayinite nta giceri cy'icumi mfiteho. Kuri simukadi ya kabiri niyo ya Tigo nta giceri cy'icumi na kimwe mfiteho. Urabona ko ari 00 neza. Ndaza kuri WhatsApp yanjye iri hehe? Murihangana gato njya kuri YouTube noneho kugira ngo ubashe kwemera ko ibi bintu bahuze byanezeza kandi biba ari bizima. Ndakubwira ngo wowe utarakanda subscribe kugira ngo n'izindi video ujye uzibona. Share, like ndetse na comment zawe birakenewe. Umusanzu nyine mwaka awundi n'amafaranga mwate areba video ndazikinika kandi na megabyte mwabonye ko kuri balance yanjye hariho 0 ariko video ndi kuzikirika neza. cyatunizeho amakipe nka GS Kabiri muri Algeria, amakipe atandukanye nka Difa El Omar yagiye atoza, amakipe yo muri Sudani yatoje ikipe yitwa Nimirek muri 2019 twari igikombe cy'igihugu, amakipe nka Muadibu, amakipe akomeye muri Mauritania. Ni umugabo ufite amateka akomeye cyane, ngo gahunda aje no gufasha ikipe yitwa Rayon Sport kongera kuba ikipe iryana ikomeye cyane ikora byinshi bitandukanye muri uyu mwaka.